Živjo! Danes se bomo pogovarjali o pozdravih. Živjo, Peter! Kako si? Zdravo, Eva. Jaz sem dobro. Pa ti? Tudi. Dolgo te že nisem videla. Kje se skrivaš? Saj veš. Služba, pa malo športam, malo potujem. O, zveni super! Nujno morava iti na kako pijačo, da mi vse poročaš. Z veseljem. A še imaš isto telefonsko številko? Ja, imam. Napiši mi SMS, ko boš imel čas, pa se vidiva. Bom. Zdaj pa moram iti. Se mi že mudi. Sva na vezi. Zmenjeno. Se slišiva. Uživaj. Ti tudi. Adijo. Čau. Pozdravljeni, gospod Novak. Kako ste? Pozdravljeni, gospa Jerman. Dobro, hvala. Pa vi? Odlično, hvala. Rada bi vam predstavila našega novega sodelavca, gospoda Millerja. Marko, me veseli. Andrej, me veseli. Dobrodošli pri nas. Hvala. Gospod Marko, sedaj pa je čas, da se pogovoriva o vaših delovnih obveznostih. Dobro, velja. Nasvidenje, gospod Andrej. Lep dan želim. Hvala enako, gospod Marko. Se vidiva. Adijo. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.